की खबर का बातें से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Nakapla kabasu badan bom, kabladan buan bu hakman kue kedukan hapulo, delapan ban badan sansong heu ganja, belasong janai bah, bagi dan ru sigisong red, kiblasong hakakon. Kamadin, Superintendent of Police ke East Khasi Hills ba Vivek Sim, IPS, ulapente botra jonga plau de usamla ubana Nagaland, belatip kerteng, komuni jimu fitu, apu saus nam karta, ubana Kenyozo Colony, Kohima Sada District na Nagaland. Kipulit ka Anti-Narcotics Task Force kidang lum yakini ganja bantho ba banle ika badan kam bar on tokit bania ru ya unu samla ne wanra yakini ganja. हम रख नहीं रखते थे, किसको भी समझ नहीं रखते हैं। हम पसंद था भी नहीं, उसको जानता भी नहीं। रखो हम लोग नहीं रखेगा, भर रख हम मालूम नहीं। लोग भी तो हटा दिया तो, हाँ सब लोगों को पूछता हम लोग हटा दिया तो। ये वाला कहाँ है पुलिस स्टेशन ये एनटीएफ में सर यहीं पर अपना को बताइए फिर सीआरडी को बता दीजिएगा, है ना? और लॉक कर लेगा, ठीक है ना? और लॉक करेगा। हाँ जी, मतलब आप इन्फॉर्मेशन ये दीजिएगा कि आईडी का सूचना मिला था। इसका मतलब अच्छा गंजा अच्छा हाँ
है देखो निकलता क्या देख क्या हो गया काम कीजिए ये आपने ये करना हाँ वो सब मालूम ही नहीं होता उसका बारे में Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki we ni pishat roti shat cake bat ki we na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link back section lai phuwe iwe kam de ka ba ba phinyo ek license phila ban apply ko online link back website foscus.fssai.gov.in da ka ba pi hap an upload ru ki kot kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong phi phila ru banyak kendo ki designated officers lani food safety officers ki badan ha ka office terekam jong u lani ka district medical and health officer habro ki district ki badan ha megalaya lat no tang ha is khasi hers phila ban let bet cha ka office terekam jongki ka commissionerate of food safety ki badan halowa la chumya nakabenta ka kot ka khya ki nong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kirshan daga food safety and standards authority of India